Pamiarsa kasus rabies mewali ngelimbak ring Denpasar sanes sedurung nyane nenten wenten kasus rabies. Rauh mangkin sampun ageng penglalah nyane. Ring sejeroning nes kasus rabies saya nincap Pemkot Denpasar ngelintangin Dinas Kesehatan sampun maut sahe antuk nguangun 4 genah rabies center. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ngurah Gede Darmayuda Maosang. Rauh mangkin Denpasar madue 4 genah rabies center luere wenten ring RSUD Wangaya, Puskesmas 1 Denpasar Selatan, Puskesmas 1 Denpasar Timur, saha Puskesmas 1 Denpasar Barat. Maka sami genahin ucap ngayahin vaksinasi rabies, nanging kawentenan vaksin nyane kantun mawates. Ring suang-suang ayahan inucap sampun kasiahang far taler ring gudang farmasi wantah kantun masih se 800 vial sane mangkin kerama sane ngeluruh far ring Denpasar saya nincap anutin laporan sane keterima akehan rauh saking kerama duro Denpasar selanturnya ne pai ketandane pacang ngirim sawala patra majeng provinsi mangde sidang wantu pikobat inucap tapi malih penghargaan far saking fasilitas kesehatan sayan agang nyabran wuku dane ngicenin imbe ring RSUD Wangaya malih awuku sampun ngruruh 500 vial rahi mangkin ngruruh 300 vial asapun api taler kasus cegut asus sane katureksain ring Kota Denpasar kalih mangkin dahat nincap kantos Mei kauningin wilangan kasus cegut asu kantos kalih talian kasus kawintenan inucap nincap yening saehang sareng warsa sedurung nyane sane wantah penyuan kasus Denpasar munggah dados ranking kaping kalih sane pinih akeh manggihin kasus cegut asu ring Bali. Asmara Putra, Bali Pos.